Mononewe Todoneo Jekaga wega Na ukanyeda Higoshode Irio shakwa Iria deaga Mae maria nyu Onagu Akwehuba Shoda nowe Yonagwa Newe waheire Newe okiragia kwe Ogethegia Inya waku Digeika Kamwewe muthenya Ana utuko Neumenyagirira wega Maitho maku Nemabaraga Kore utheri Na kore tumatige hata Gogo waku mwadhae Haya tumage Kwete mwana Koiguwage Omuthenya Agirira wega Maitho mabara Kore utheri Na kore tumatige hata Gogocokeria wega waku Igwada yaga Karaini Nejowe weigweta atewe moyo na nego kwakwe arahuka urumie maundu maria marendago
ũguo ndahoya ngoro ayo ngaitha Osho kanitha rekei tũrũgame na igũrũ tũrũgame tũhoe na nĩgetha twambĩrĩrie service. Nĩ twagũkumia Ngai na twatĩa rĩtwa rĩaku nĩ tondũ rĩ mũthingu. Thank you nĩ tondũ wa tuone kiumia gĩa kerĩ kĩa mwaka ũyũ Ngai. Therũ Ngai yaku tũkĩingĩra thĩinĩ Baba twahoya wĩtĩkĩre gũcemania na ithuĩ, twahoya kĩrathimo gĩaku Ngai kĩrĩa gĩtũtha nĩ kĩeha Baba. Nĩwe Ngai nĩ tondũ nĩ ũgũkorwo ũrĩ hamwe na ithuĩ arana na ithuĩ Ngai na ũtwehererie maũndũ marĩa mothe magiragia ithuĩ andũ a thĩ twĩgwatĩre kĩrathimo na twarĩkĩrĩria twĩgũcokia ĩno ũtugi-inĩ wa Kristo twahoya na twacokia Ngai. Ngorio nĩ kwaya andũ othe Ibathani kumo yake oka oka niothe tokongo were mathani oka oka ni andũ othe tokongo were mathani mathani niwe mũtũmbi atũrĩkĩrĩria
ciothe wambarario Ngai wa ngai ciothe wambarario Ngai wa ngai ciothe wambarario Ngai wa ngai ciothe wambara we monene Ngai wa ngai ciothe we monene Ngai wa ngai ciothe we monene twagotea Ngai wa ngai ciothe twagotea Ngai wa ngai ciothe orogoco Ngai wa ngai ciothe orogoco Ngai wa ngai ciothe wagereire Ngai wa ngai ciothe wagereire Ngai wa ngai ciothe oneine wendo tari atia Ngai witũ atwendete naguo twatwĩkĩra ciana cia Ngai nĩ wa magegania mothe enihutia rĩake nĩ Ngai wakwa ingĩkuona maruturutu nĩgetha nyone wega Baba bũrũri ũrĩa ndĩriragĩria. Happy New Year. Ngai ni mwega hende ciothe. Mungu ni mwaminifu sana na Mungu anatupenda watu wa St. John's, na tunashukuru Mungu kwa sababu ya vile tunaanza mwaka kwa wakati huu. Mnaona ile commotion niko ni kwa sababu kuna wageni ambao wanatutembelea. His Excellency the Right Honorable Raila Amolo Odinga pamoja na timu yake watakuja kuworship na sisi, and then alafu after that wako na occasion nyingine Gebesheko, na kwa hivyo na uhuru ucio wa kutuconsider kuja St. John's. Tunataka kushukuru Mungu because of that. Na kwa hiyo tutaanza tuna maombi na tusamehe kwa sababu movements. Ni kwa sababu sasa wakati una host wageni mtu unasikia tu ya kwamba you have to move, and especially for me wakati nina host. Kwa hiyo Mungu awabariki sana. Thank you so much kwa sababu metuletea blessings kwa sababu kanisa imejaa, na kwa hivyo sasa ituweke the beginning sasa tumeanzia, and then alafu ili ndipo sasa kazi ya Mungu iweze kuendelea. Wacheni tuombe. Mungu tunakushukuru kwa sababu ya nafasi ambayo umetupatia. Asante kwa sababu ya this very special Sunday ambayo Mungu wetu wa mbinguni tuko nayo, zile ambayo Mungu tumekuja kukushukuru, kukuabudu. Tunakushukuru kwa sababu ya wema wako na fadhili zako. So tubariki Mungu. Asante kwa sababu ya wale wageni ambao wanakuja huku ili ndipo waweze kuabudu na sisi. Tunakushukuru Mungu kwa sababu ya the Right Honorable Amolo Odinga ambayo Mungu umempatia responsibility kubwa kwa hii nchi and also in Africa. Tunakushukuru kwa sababu yake na ofisi yake na watu wote wale ambao wamekuja ili ndipo watutembelee. Uwabariki. Utubariki sisi wote tunapoanza hii service mpaka tumalizie, utukufu itakurudia. Katika jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Mwathani agocwo. Happy New Year. Happy New Year. Aya, tuhingure mabuku maitũ ma mahoya, karatathi namba 6 twambĩrĩrie service. Mwathani aroikara na inyuĩ na ikare nawe. Andũ a Ngai tũnganĩte haha ũmũthĩ, tũcokanĩirio nĩ Roho wake, tũkĩrire kũigua kiugo gĩake na tũgoce rĩĩtwa rĩtheru rĩa Mwathani. Tũgayane ũhoro wa wega wake mũnene na tũhoe nĩ ũndũ wa mabataro maitũ na ma thĩ yothe. Ningĩ-rĩ, tũkĩte tũcanjamũke thĩinĩ wa wendo wake na tũcoke tũtũmwo na thayũ wake. Tũrĩ agai a ũtonga wa Ithe witũ, tũrĩ agai hamwe na Mũriũ, nĩ ũndũ wa kwerũhio thĩinĩ wa Roho, nĩ tũtuĩkĩte ũmwe. Tũhingũre karatathi namba 6 hau igũrũ. Kaĩ ũtugi waku Ngai nĩ kĩndũ kĩrĩ bata-ĩ. Ciana cia kĩrĩndĩ igakĩgiritagia kĩgunya-inĩ kĩa mathagu maku, irĩhũnagio ũnoru wa nyũmba yaku, ihũnage o wega, na rũĩ rwaku rwa ikeno nĩruo irĩtũmaga inyuĩre. We-rĩ, nĩwe gĩthima kĩa muoyo na tũmũrĩkagĩrwo nĩ ũtheri waku. Karatathi namba 7, tũngiuga tũtirĩ na mehia, nĩ kwĩhenia tũkwĩhenia na ũhoro wa mandũrĩ thĩinĩ witũ.
no tũngiumbũrĩra mehia maitũ tũherete nama na tũmwĩhokete, Ngai nĩ mwĩhokeku na nĩ mũthingu na nĩ egũtũrekera mehia maitũ. Nĩ ũndũ ũcio rekei tuumbũrĩre Ngai mehia macio maitũ twĩnyihĩtie twĩ hamwe. Ithe witũ wa tene na tene, o we Ngai wa aciari aitũ a tene, indo ciothe nĩ cinainaga nĩ ũndũ wa hinya waku mũnene, no mũrũgwo Jesũ Kristo nĩ atuhotithagia gũthengerera gĩtĩ gĩaku kĩa ũnene. Mwathani, nĩ tũhĩtĩtie na twaga kũrũmĩrĩra njĩra ya ma, ngoro citũ nĩ nditũhĩre mũno nĩ mũrigo wa mehia. Mwathani, tũiguĩre tha nĩ twahera, na ndũgatwarĩre mehia macio maitũ, tũiyũrie gĩkeno gĩa kũrekerwo mehia, na ũtũhũthĩrie ũritũ wa ngoro citũ, na ũndũ wa ũkengi wa Kristo ũcio wakuire na akĩriũka nĩ ũndũ witũ. Amen. Ngai mwene hinya wothe ithe wa Mwathani witũ Jesu Kristo nĩ akenagio nĩ mwĩhia wĩrĩte, akamũrekera ningĩ akamwamũkĩra, akariganĩrwo nĩ mehia make mothe. Arĩa makuĩte nĩ mariũkĩte, na arĩa morete nĩ monekete, naguo wega na ũtugi wake igũtũũra irũmanĩrĩire na inyuĩ matukũ mothe wanyu, na nĩ mũgũtũũra nyũmba-inĩ ya Jehova matukũ matarĩ mũthia. Kũrathimwo nĩ andũ arĩa othe matũũraga nyũmba-inĩ yaku, tũramainaga ũhoro wa ngumo yaku, gocai Mwathani, rĩĩtwa rĩa Mwathani rogocwo, ũgocwo korwo gĩa kwĩ Ngai ithe ũrĩa wa kĩambĩrĩria kĩa maũndũ mothe, kũgocwo korwo gĩa kwĩ Ngai Mũriũ ũrĩa watuĩkire mũrũ wa mũndũ, kũgocwo korwo gĩa kwĩ Ngai Roho Mũtheru ũrĩa twerũhagĩria na agatwĩkĩra hinya. Mwathani Ngai witũ tene na tene. Haleluya. Nĩngũingĩra hingo-inĩ ciake na ngatho, nyingĩrane na ũgooci, yugaga mũthenya ũyũ ũheanĩtwo nĩ Jehova, njanjamũke tondũ nĩakenetie, nĩakenetie, njanjamũke tondũ nĩakenetie, nĩakenetie, njanjamũke tondũ nĩakenetie. Nĩngũingĩra hingo-inĩ ciake na ngatho, nyingĩrane ũgooci, yugaga mũthenya ũyũ ũheanĩtwo nĩ Jehova, njanjamũke tondũ nĩakenetie, nĩakenetie, njanjamũke tondũ nĩakenetie, Tũikare thĩ tũigue ithomo. Happy New Year. Nĩ tũgũthoma ithomo rĩrĩa rĩgũtũtongoria na rĩkuoneka kuma gũcokerithia maathani kana Deuteronomy chapter 1, we start from verse 6. Jehova Ngai witũ atwarĩirie tũrĩ o kũu Horeb akiuga ũũ: ihinda rĩrĩa mũtũũrĩte kĩrĩma-inĩ gĩkĩ nĩ rĩiganĩte, kĩgarũrũkei mũgwate rũgendo rwanyu mũkinye bũrũri ũrĩa wĩ irĩma nyingĩ wa Amori, na kũndũ guothe kũrĩa gũkuhanĩrĩirie nakuo nĩkuo Araba, ona bũrũri ũrĩa wĩ irĩma nyingĩ, ona Ituamba, ona mwena wa Guthini, ona hũgũrũrũ-inĩ cia iria, na bũrũri wa Kaanani o kũu Lebanoni, o nginya rũĩ rũrĩa rũnene na ruo nĩruo Farati. Atĩrĩrĩ, bũrũri nĩguo ũcio ndĩmũigĩire mbere yanyu. Thiĩi mũkegwatĩre bũrũri ũcio Jehova ehĩtire akĩra maithe manyu atĩ nĩakaũhe Ibrahimu na Isaka na Jakubu, o ene ona njiarwa ciao iria igoka thutha wao. Na niĩ ngĩmwarĩria hĩndĩ ĩyo ngĩmwĩra atĩrĩ, ndingĩhota gũkirĩrĩria ũrori wa kũmũroraga ndĩ nyiki. Jehova Ngai wanyu nĩamũingĩhĩtie mũno, na rĩu ũmũthĩ mũtariĩ ta njata iria irĩ igũrũ nĩ ũndũ wa ũrĩa mũingĩhĩte. Jehova Ngai wa maithe manyu aromuongerera mũingĩhe maita ngiri gũkĩra ũrĩa mũingĩhĩte rĩu, na mũrathime o ta ũrĩa mwĩrire. Kaĩ ingĩkĩhota atĩa niĩ nyiki gũkirĩrĩria maũndũ manyu
maya mandituheire muno, ona mũrigo wa maũndũ manyu na ngarari cianyu. Wĩthurĩrei andũ ogĩ na arĩa amenyi maũndũ na arĩa moĩo o ta ũrĩa mĩhĩrĩga yanyu ĩtariĩ. Ndĩmatue anene anyu mamũrorage. Na inyuĩ mũngĩkĩnjokerera mũkiuge atĩrĩ, ũndũ ũcio waria nĩ wagĩrĩire twĩke, tondũ ũcio ũngĩkĩnyita anene a mĩhĩrĩga yanyu, andũ arĩa ogĩ na arĩa moĩwo, ngĩkĩmatua anene anyu mamũrorage, ngĩkĩmatua anene a kũroraga andũ ngiri o ngiri, na anene a kũroraga andũ igana igana, na anene a kũroraga andũ 50, na anene a kũroraga andũ 10, ona anene a gwathana, o ta ũrĩa mĩhĩrĩga yanyu ĩtariĩ. Na hĩndĩ ĩyo ngĩgĩtara aciri anyu, ngĩmera atĩrĩ, thikagĩrĩriai mohoro ma ariũ a ithe wanyu ma ciira-inĩ mao. Mũtuage ciira wa mũndũ na mũrũ wa ithe na kĩhoto, ona wageni arĩa maikaranĩtie nake. Mũtikanathuranagie ũrĩa andũ matariĩ mũgĩtua ciira. Thikagĩrĩriai ũhoro wa mũndũ ũrĩa mũnyinyi, ona wa mũndũ ũrĩa mũnene o ũndũ ũmwe. Mũtikanetigĩrĩre mũndũ ona ũrĩkũ gĩthithi gĩake, nĩ gũkorwo ũhoro wa gũtuanĩra ciira nĩ wa Ngai. Naguo ũndũ ũrĩa ũrĩmũgĩtagĩra hinya mũrehage harĩ niĩ, na niĩ ngaũthikĩrĩria ũrĩa ũtariĩ. Na hĩndĩ ĩyo ngĩmwatha ngĩmwĩra maũndũ mothe marĩa mwagĩrĩirwo nĩ gwĩkaga. Kĩu nĩkĩo kiugo kĩa Ngai. Rekei tũrũgame tũnyitane na Kristiano a thĩ yothe na arĩa mathiĩte mbere itũ, tumbũre mohoro marĩa twĩtĩkĩtie na ciugo cia wĩtĩkio wa atũmwo. Karatathi namba 26. Nĩnjĩtĩkĩtie Ngai ithe mwene hinya wothe, mũmbi wa igũrũ na thĩ, na ngetĩkia Jesu Kristo mũrũ wake wa mũmwe, mwathani witũ, waciarirwo nĩ mũirĩtu wetagwo Mariamu, wagĩire ihu nĩ ũndũ wa Roho Mũtheru, akĩnyarirwo hĩndĩ ya Pontio Pilato, akĩambwo mũtĩ igũrũ, agĩkua, agĩthikwo, agĩikũrũka kwa arĩa akuũ. Mũthenya wa gatatũ akĩriũka akiuma kũrĩ akuũ, akĩhaica igũrũ, na rĩu aikaire guoko-inĩ kwa ũrĩo kwa Ngai ithe mwene hinya wothe. Nĩ akoima kũu oke gũkũ acirithie arĩa memuona arĩa makuĩte. Na ningĩ nĩtĩkĩtie Roho Mũtheru, naguo kanitha mũtheru wa thĩ yothe, naguo iguano wa andũ arĩa atheru, nakuo kuoherwo kwa mehia, nakuo kũriũka kwa mwĩrĩ, naguo muoyo ũtagathira. Amen. Mwathani aroikara na inyuĩ na ikare nawe. Rekei tũhoe. Hoyai na nĩ mũkũheo, mathai nĩ mũkuona, ringai nĩ mũkũhingũrĩrwo. Aleluya, aleluya. O ta ũrĩa mũhonokia witũ Jesu atũrutire, rekei tũhoe na ũmĩrĩru tuge: Ithe witũ wĩ igũrũ, rĩĩtwa rĩaku nĩ rĩamũrwo, ũthamaki waku ũũke, o ũrĩa wendete we. Nĩ wĩkagwo gũkũ thĩ, o ta ũrĩa wĩkagwo kũu igũrũ. Tũhe ũmũthĩ irio citũ cia gũtũigana, na ũtuohere mehia maitũ, o ta ũrĩa ithuĩ tuohagĩra arĩa matwĩhagia. Ndũgatũtware magerio-inĩ, no kũhonokia ũtũhonokagie ũũru-inĩ, nĩ ũndũ ũthamaki nĩ waku, ona hinya, ona kũgocwo tene na tene. Amen. Tũhingũre karatathi 30, article 21. Mwathani onania tha ciaku kũrĩ ithuĩ, na ũtũhe ũhonokio waku. Mwathani tongoragia president witũ, na ũmũheage ũũgĩ waku na kĩhoto. Tũma atungatĩri aku magũtungatagĩre na wĩhokeku, andũ aku nao magũtungatagĩre makenete. Rĩrĩa tũngĩkorwo tũrĩ mũkuru-inĩ wĩ ndumata ya gĩkuũ, tũtongoragie na thiarĩ na mũthĩgi waku, o ta mĩtĩ ĩhandĩtwo rũtere-inĩ rwa rũĩ, tũmaga tũciarage maciaro ma Roho. Tũtũme tũthiĩ tũhana cumbĩ wa thĩ, ona ningĩ ta ũtheri wa thĩ. Thĩ yothe ĩroiyũrwo nĩ riri waku, o ta ũrĩa maĩ maiyũire iria-inĩ. Tũthomerwo ihoya rĩa mũthenya. Ihoya rĩa mũthenya wa ũmũthĩ tũkũrĩona karatathi namba 450 harĩa thĩ ũbatithio gwa Kristo
nĩ mũthenya wa kiumia wa mbere, kiumia gĩa kũguũranĩrio gwa Kristo. Rekei tũhoe. Ithe witũ wa tene na tene, tũma ũmũthĩ o ta ũrĩa wekire hĩndĩ ĩyo, tuone Roho agĩikũrũka igũrũ rĩa Jesu na tũigue mũgambo wa ciugo ciaku ũkĩanĩrĩra na ũgĩtarĩria atĩrĩ, ũyũ nĩwe mũrũ wakwa nyendete mũno na ngenaga nĩ ũndũ wake. Na Mwathani ũtũhe twa kũhoya matũ mekũigua na ngoro ikũmwathĩkĩra. Karatathi namba 31 tũhoe Ngai atũhe thayũ tũrĩ hamwe ithuothe. Article 23. Ngai mwene hinya wothe na wa tene na tene, ithe wa mũthamaki wa thayũ, tũgĩcoka na tũkĩhurũka nĩ ũtũhonokagia rĩrĩa twahorera na twakwĩhoka nĩrĩo tũgĩaga na hinya. Tũma tũtuĩke andũ a kũmathaga thayũ, ningĩ tũkenage tũgĩcaria kĩhoto, tũnogore na ũtaũre marĩa mothe matũritũhĩire ngoro-inĩ citũ, na ũtũme mĩtũrĩre itũ ĩmbũrage ũthaka wa thayũ waku, nĩ ũndũ wa Jesu Kristo Mwathani witũ. Amen. Tũhoe twĩ hamwe rĩngĩ page 33, kũhoya Ngai atũhe wega wake. Mwathani ithe witũ wa igũrũ, mwene hinya na mũtũra muoyo, we ũtũmĩte tuone kĩambĩrĩria kĩa mũthenya ũyũ mwerũ, tũtongorie na hinya waku mũnene, nĩguo tũtikagwe mĩhĩa-inĩ kana tuone ũgwati ona ũrĩkũ. Tũtongorie maũndũ-inĩ maitũ mothe, na ũtũme twĩkage maũndũ marĩa magĩrĩire maitho-inĩ maku, nĩ ũndũ wa Jesu Kristo Mwathani witũ. Amen. Mwathani agocwo. Nĩ tũthiĩte wega. Nguoya mweke ũyũ njĩte praise and worship na kwaya tũteithanie mũtũhe praises cigana ũna na worship, nĩgetha rĩrĩ Ngai atũtware mbere ya Ngai, ahoere kanitha na ahoere bũrũri na ũrĩa ũngĩ Roho wa Ngai ekũmũteithia naguo. Praise and worship. Ngai tũrũgame na igũrũ kanitha tũgoce Ngai nĩ tondũ nĩ atwĩkĩte wega, agatũrathima, agatũhonokia, na koguo twĩna gĩtũmi gĩa kwambararia Ngai. Ndakenire manjĩrire, ndakenire rĩrĩa manjĩrire, ndakenire rĩrĩa manjĩrire, nĩ tũthiĩ nyũmba-inĩ ya Baba. Ndakenire rĩrĩa manjĩrire, ndakenire rĩrĩa manjĩrire, ndakenire rĩrĩa manjĩrire, nĩ tũthiĩ nyũmba-inĩ ya Baba. Kĩrathimo rĩrĩa manjĩrire, kĩrathimo rĩrĩa manjĩrire, kĩrathimo rĩrĩa manjĩrire, nĩ tũthiĩ nyũmba-inĩ ya Baba. Nĩ tũthiĩ, 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 nĩ tũthiĩ nyũmba-inĩ ya Baba. Gwĩkũgaca nyũmba-inĩ ya Baba, gwĩkũgaca nyũmba-inĩ ya Baba, gwĩkũgaca nyũmba-inĩ ya Baba. Nĩ tũthiĩ nyũmba-inĩ ya Baba, nĩ tũthiĩ, 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 nĩ tũthiĩ nyũmba-inĩ ya Baba. Gwĩgĩkana nyũmba-inĩ ya Baba, gwĩgĩkana nyũmba-inĩ ya Baba, gwĩgĩkana nyũmba-inĩ ya Baba. Nĩ tũthiĩ nyũmba-inĩ ya Baba, nĩ tũthiĩ, 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 nĩ tũthiĩ nyũmba-inĩ ya Baba. Twĩna ngatho nĩ ũndũ wa muoyo nĩ wĩkĩte wega, ona ningĩ ũgima wa mwĩrĩ nĩ wĩkĩte wega. Nĩ twauga wĩ mwega na nĩ wagĩrĩire, na gũtirĩ ũngĩ ũhana tawe. Nĩ wĩkĩte wega, ũrathimĩte mĩciĩ itũ, nĩ wĩkĩte wega, ũrathima na ciana citũ, nĩ wĩkĩte wega. Nĩ twauga wĩ mwega na nĩ wagĩrĩire, na gũtirĩ ũngĩ ũhana tawe. Nĩ wĩkĩte wega, nĩ twauga wĩ mwega na nĩ wagĩrĩire, na gũtirĩ ũngĩ ũhana tawe. Nĩ wĩkĩte wega. The final say,
tondũ nĩ atwĩkĩte wega. Kwĩna hinya, hinya, hinya mũnene, thakame nĩ ya Jesũ Kristo. Kwĩna hinya, hinya, hinya mũnene, thakame ine ya Jesũ. Kwĩna hinya, hinya, hinya mũnene, thakame ine ya Jesũ Kristo. Kwĩna hinya, hinya, hinya mũnene, thakame ine ya Jesũ. Kwĩkũhonio, ũhonio, ũhonio mũnene, thakame ine ya Jesũ Kristo. Kwĩkũhonio, ũhonio mũnene, thakame ine ya Jesũ. Gwĩkũgoca, kũgoca, kũgoca kũnene, thakame ine ya Jesũ Kristo. Gwĩkũgoca, kũgoca, kũgoca kũnene, thakame ine ya Jesũ. Jesũ mũtharaba wakwa, nĩguo Ngai nĩtwagũtĩĩa rũciinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ. Nĩtwakwambararia Ngai, nĩtwagũtũũgĩria, nĩtwagũcokeria ngatho Mwathani. Jesũ mũtharaba wakwa, tondũ nowe rekei tũthathaiye Mwathani rũciinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ. Rekei tũmũcokerie ngatho nĩ ũndũ wa mawĩra make. Reke tũmwĩre nĩ agĩrĩire tondũ nĩ Ngai mwĩhokeku. Reke mũciĩre tondũ nĩ atũhotanĩire. Oya kamweke gaka wĩtware mbere ya Ngai. We give you glory, God. We give you honor. We give you praise, oh God. Gũtirĩ Ngai ũngĩ ũhana tawe. Nĩgũtwara na nawe, nĩguo Mwathani. Kwenda gũtwarana nawe, Ngai mwega, kwenda gũtwarana nawe, tondũ nawe mwega. Niĩ nĩngwenda Ngai ũmenya, ageni ngenaga mũno nĩwe, tondũ nĩ ũnjĩkaga wega na ũkanyenda hingo ciothe. Irio ciakwa iria ndĩaga
twakuhoya Ngai utuhingirie kuringana na wendi waku. Twagucokeria ngatho nĩ marĩa ũtwĩkĩire Mwathani, ona marĩa ũtatwĩkĩire nĩ twagucokeria ngatho Ngai, nĩ tondũ we wĩ Ngai wa ma na wĩ Ngai ũtacenjagia. Amũkĩra igongona ritũ rĩa gũgũcokeria ngatho mũthenya wa ũmũthĩ, na nĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo twahoya ningĩ twacokia ngatho. Hingo njega ya kũhoya
Kabisa, kwa hivyo tutakaa chini, Asante sana Baba, the right honorable Raila Amolo Odinga ambayo ametutembelea kwa siku hii ya leo pamoja na timu yako. Karibu kabisa on behalf of the bishop, the right reverend Charles Moturi na PCC na community ya Mumuto. Kwa wakati huu tutawapatia kwa nafasi watuimbie wimbo hapo tu pahali walipo, and then alafu kuna group ambayo walikuwa wanafanya Thanksgiving leo ya young mothers. Nitawapatia nafasi, kwa hivyo kwao wakiendelea kuimba, wakimaliza mtakuja ili ndipo sasa tuweze kuwaombea, na vile tu tunafanyaga wakikuja tunasoma psalms alafu tunawaombea, and then alafu tuendelee na service. Karibu kwaya. Jeruhi ryawe mwathani kiheo giki gĩa gũkũinĩra otorĩa wewerũhagia mũthenya narĩo warĩ kĩratha. Jeruhi ryawe mwathani kiheo giki gĩa gũkũinĩra otorĩa wewerũhagia inya wake wenyenyagia irima ucio niwe gutura ndungataga ndihokete Ngai utahotagwo inya wake wenyenyagia irima ucio niwe gutura ndungataga ndiahotanagira magwati-inĩ maitũ mĩrimũ yothe
Thank you mno. Tutasimama sisi wote and then alafu tusomee Zaburi, na hawa mama wakuje ili ndiposa tukisoma Zaburi wamefika hapa. Nerera tena gekeno juge matani ne otadimete datara irati mashakwa otaborokete moko igoro ryakwa gwenerera tena gekeno juge matani ne otadimete datara irati mashakwa otaborokete moko igoro ryakwa. So wataweka envelope kwa basket and then alafu wataangalia kwa altar, watapiga magoti and then alafu tusomea Psalms 100. Kei tuthome Thaburi ya 100. Anĩrĩrai Jehova na gĩkeno inyuĩ andũ othe a thĩ, tungatĩrai Jehova mũkenete, ũkai mbere-inĩ yake mũgĩkũngũyagia. Menyai atĩ we Jehova nĩwe Ngai, nĩwe watũmbire, ithuĩ tũrĩ ake, tũrĩ kĩrĩndĩ gĩake, nĩ ithuĩ ng'ondu ciake kwĩrĩithĩria. Tonyerai hingo ciake mwĩna ngatho, mwĩingĩre nja-inĩ ciake mũkĩmũgocaga na rwĩmbo, mũcokeriai ngatho na mũgathe rĩĩtwa rĩake, nĩgũkorwo Jehova nĩ mwega, ũtugi wake nĩ wa tene na tene, na wĩhokeku wake nĩ wa nginya njiarwa na njiarwa. Ithuothe tuge ithe witũ arogocwo, ona mũriũ, ona Roho Mũtheru, o ta ũrĩa watariĩ kĩambĩrĩria, na ũrĩa gũtariĩ rĩu, na rĩgatuĩka hingo ciothe tene na tene. Amen. Mwenyezi Mungu ishie milele. Asante kwa sababu ya hizi familia ambazo ziko represented hapa, ambaye Mungu amekuwa akikutana wakifanya mambo ya maendeleo katika familia zao na katika biashara zile ambazo wako nazo. Na Mungu, kwa hii mwanzo wa mwaka huu wamekuja ili ndiposa aweze kukushukuru. Tunaomba ya kwamba Mungu wapatie mafanikio kwa hii mwaka ya 2022, mwaka ambaye Mungu tunajua kwamba umetumewekea mambo mazuri, zile ambaye Mungu umepangia watu wako. Na mimi nikiwa mchungaji wao na nikiwa mtumishi wako, ninawabariki pamoja na watoto wenu ya kwamba mfanikiwe mnapotoka na mnapoingia, na Mungu aweze kukutana na zile mahitaji ambazo mko nazo, na ninawabariki katika jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Amen. Sisi wote tunaweza kaa and then alafu tukae and then alafu watameka presentation. Kuna wimbo ambaye wataimba, na vile normally tunafanyaga kama culture ya hii kanisa, tutakuja kusidikisha ile donation wamepiana ndiposa iweze kwenda kwa project ya kanisa. When
enina ndakugosha eni wenowe wiki wagereire wenowe wiki wainamira wenowe wiki monene waita ndakwabararia enina ndakugosha. Asante sana, Mungu awabariki sana na Mungu awabariki mafamilia zenu. Tutaalika watu wa 10%. Nimeambiwa kwamba mlikuwa mmepewa envelopes na kwa hivyo RZ bado tu utarudisha hizo liners and then alafu ili ndiposa tuweze kuwaombea. So watu wa 10%, karibuni. Na yule mtu ambaye hakuwa amepewa envelope anaweza inua mkono and then alafu apewe envelopes. Kwaya? Sowing in the morning, sowing seeds of kindness, sowing in the noontide and the evening time, waiting for the harvest and the time of reaping. We shall come rejoicing, bringing in the sheaves, bringing in the sheaves, bringing in the sheaves. We shall come rejoicing, bringing in the sheaves, bringing in the sheaves, bringing in the sheaves. We shall come rejoicing, bringing in the sheaves, sowing in the sunshine, sowing in the shadows, carrying neither clouds nor winter's killing weeds. By and by the harvest, and the labor ended, we shall come rejoicing, bringing in the sheaves, bringing in the sheaves, bringing in the sheaves. We shall come rejoicing, bringing in the sheaves, bringing in the sheaves, bringing in the sheaves. We shall come rejoicing, bringing in the sheaves. Mwenyezi Mungu uishie milele, tunakushukuru kwa sababu katika kitabu cha Malaki mlango wa 6 mstari wa 10 umetuambia kwamba Mungu tukujaribu kwa kukutolea sehemu ya 10 kwa zile resources ambao unatupatia. Naomba Mungu kwa sababu ya hao watumishi wako ambao wako hapa, kwa zile mahitaji ambazo wako nazo Mungu, na zile projects ambayo wanataka kuanzisha mwaka huu wa 2022, naomba kwamba Mungu uwapatie resources. Naomba Mungu kwa sababu ya wale ambao wanatafuta school fees ya watoto, I pray God Almighty that you may provide for them, oh God. Wale ambaye Mungu wanahitaji healing in their lives, na zile issues ambayo wana experience katika familia zao, Lord, I pray kwamba Mungu uwasikia maombi yao. Na Mungu kwa sababu ile 10% ambayo imetolewa kwa ajili ya kazi yako Mungu, tunaomba ya kwamba Mungu aweze kuibariki. Tunabarikisha watu wote pamoja na 10% ile ambayo wametoa, katika jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Amen. Twasema asante, twasema asante, twasema asante, ewe Mungu wangu, twasema asante, oh Baba, twasema asante, oh twasema asante, ewe Mungu wangu. Tunaingia sasa kwa wale watu ambao wana celebrate anniversaries na birthdays. Tunawakaribisha ili ndiposa tuweze kuwaombea wale wamekuwa na birthdays wiki hii and then alafu na anniversaries. Karibuni. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday dear Ian, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday dear Christians, happy birthday to you. Mungu ambaye unapeana uzima wa milele, wale ambayo Mungu wana celebrate birthdays kwa sababu wale ambao wanasimama kwa sababu ya watoto wao, na wale Mungu ambayo wana celebrate another year in their marriage, oh God,
Mungu, tunajua kwamba kwa hii dunia ambayo imejaa challenges, imejaa magonjwa, imejaa discouragement na many other challenges of life, tunajua kwamba Mungu pahali ambapo wamefika, wewe ndio umewasaidia. Na wamekuja ili ndiposa Mungu aweze kukushukuru, aweze kukuinua, aweze kukuabudu kwa sababu ni Mungu mwaminifu. Wabariki Mungu, wapatie miaka ya kudumu. Wapatie miaka ambayo imejaa neema yako Mungu. Wapatie miaka ambayo imejaa furaha na imejaa peace. Mungu, tunaomba kwa sababu ya wale wako hapa ambao wamekuja kusimama na watoto wao. Naomba kwamba Mungu ubariki education ya watoto, Mungu wetu wa mbinguni. Wabariki Mungu, and every marriage ambayo kwa wakati huu ako na that achievement na that milestone, Mungu tunaomba kwamba Mungu wabariki katika jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Amen. Happy birthday, dear Christians. Happy birthday, dear Christians. Happy birthday, dear Christians. Happy birthday, dear Christians. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday, dear Christians. God is good. Tunaendelea tu ili ndiposa sasa tufike climax ya siku hii ya leo ambayo sisi wote tumekuwa tukingojea. But before that, kuna project ya Children's Department ambayo wameweza kutoa calendars nzuri ambayo itaenda kusupport Children's Department. Na kwa hivyo kama vile inakuaga culture ya church, tutaziombea kwanza and then alafu later tutapeana. It is only going for 300 shillings. 300 kanani 200. Oh sorry, 200 shillings ambayo sasa any 200 shillings kila pesa itaenda kwa department ya watoto. Kwa hivyo tutaibariki tu na ziko so smart kama kanisa ya St. John's Mwemuto. Tumpigie Bwana makofi because of that. Mungu wetu wa mbinguni, tunabariki hizi calendars ambayo ni project ya watoto ambayo Mungu ameanza kuanzisha kwa wakati huu. Tunajua kwamba Children Department imekuwa so active na wakaweza kuweka watoto more than 300 pamoja kuwahudumia, kuwapatia spiritual nourishment na guidance and counseling. Na Mungu tunaomba kwa sababu ya hii project uweze kuibariki. Na hizi calendars wala ambaye Mungu wote watazichukua kuzinunua kwa hizo 200 shillings. We pray God Almighty that you may bless the work of their hands and bless the donations ambazo zinapeanwa kwa ajili ya utukufu wa jina lako. Na tunabariki hizi calendars katika jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. So sitapeanwa later and then alafu ili ndiposa tuweze kubarikiwa. Now this week the whole country, mnajua kwamba kulikuwa na furaha kubwa sana. Mnajua furaha ilikuwa gani? Wala anajua. So this week on Friday, ilikuwa Friday, right? Ilikuwa ni birthday ya Baba, na we are so lucky Baba kwa sababu ya the first celebrate birthday on Friday and then alafu Sunday umekuja ku worship in St. John's Mwemuto. So the first gift ile ambayo tutakupatia ni calendar ya Children's Department. And then alafu kwa hii park iko na tumambo, na ningeuliza my wife akuja ili ndiposa wakati nina feel kuanguka nishikilie. Karibu mama wa parish. Happy birthday to Ngoja kidogo, you. bado Njeri bado kwanza. So we also have a Bible from the PCC. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Baba. Happy birthday to you. How old are you now? How old are you now? Happy birthday, dear Baba. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Baba. Happy birthday to you. May you have many more. May you have many more. Happy birthday, dear Baba.
So before kuna Kimasai hapa, nimetoka Kajiado County na ningeuliza church warden asonge pamoja na Vikas warden on behalf ya PCC. Hiyo shuka traditionally haingechukuliwa hivyo, tungemvalisha baba alafu asikia kwamba ako kwa watoto wake. Kwa desturi ya Kimasai ukifalishwa hiyo shuka wamekaribishwa kwa community. Alafu sasa kwaya watakaa just stand by and then all of us tutasimama alafu tumuimbia happy birthday, kwa sababu roho ya baba ikifurahi roho zetu zinafurahi. Twakupenda na roho zetu, twakupenda na roho zetu, twakupenda na roho zetu, twakupenda na roho. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday dear Baba. Weni wetu kila wakati, weni wetu kila wakati, weni wetu kila wakati, weni wetu kila wakati. Happy birthday, ooh, happy birthday to you, happy birthday dear Baba. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday dear Baba. So before I just want to speak a blessing because he's an Anglican, na ningeuliza pastoral team, the lay leaders wakuje pia. You know, we are utilizing the opportunity because baba kupatikana sio mchezo. Kwa hivyo kwa hivyo mtu samehe, we have to use that opportunity. Alafu tuweze kubarikiwa. The lay leaders. Happy birthday, happy birthday, happy birthday dear Baba. Happy birthday, happy birthday, happy birthday dear Baba. Amen. Baba, katika jina la Yesu Kristo tunakushukuru kwa sababu ya huyu mzazi ambao umetupatia. Asante kwa sababu ya zile miaka umempatia. Asante Mungu kwa sababu ya ile responsibility ambayo umempatia in this country pamoja na entire Africa, oh God. Mungu, asante kwa sababu despite ya zile challenges amekutana nazo, hajai kuwa discouraged. Sacrifice, he have gone through pain so that we may harvest the happiness and democracy we have today in this country. Kwa hiyo Mungu, kwa wakati huu ambayo celebrate the 77th birthday, oh God, we pray God Almighty ya kwamba Mungu umpatie good health, umpatie miaka zingine za kuishi ya kutukuangalia, ili ndiposa Mungu akiona watoto wake wakiendelea tukisoma na tukiachieve zile goals ambayo Mungu wetu wa mbinguni tunahitaji kwa hizi communities. Mungu, tutakushukuru na tutakuinua na tuna bless huyu mtumishi wako katika jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Amen. Asante. Twakupenda kweli, twakupenda kupenda kila wakati. Yeah, so singetaka kuchukua credit. Credit lazima iende pale ambapo inafaa. Tuko na a very good friend of ours ambaye anaitwa Ndogi wa Githuku, ambaye tunamuitaga bro, nyinyi wote mnamjua bro. Alinipigia simu akaniambia kwamba baba anakuja, kuna ile sherehe ambayo wako nayo, na kwa hivyo nitamuita bro, and then alafu atakuja kutu brief kidogo exactly what is going on, and then alafu after that I think aliniambia kwamba wako na presentation and also they have a Bible. What a wonderful thing. So naweza exactly, so bro, atakuja tu, they also have a Bible. Hata huko juu kumejaa, so ata present that Bible and then alafu aite that group afanye presentation, and then alafu utaongea saa hizi hizo 2 minutes 3 minutes, and then alafu mpatie. Amen.
Praise the Lord. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Sana kuwa hapa. Manake hii ni siku ya muhimu sana katika historia. Okay. Hamjambo. Hata mimi si jambo. Nasema hii ni siku ya muhimu sana leo. Manake hii ni historia katika hii mahali ambayo tunaita nyumbani, ambapo ni Mwemuto. Manake tumempata mgeni mashuhuri sana leo. Kwa hivyo Baba Raila Amolo Odinga, we welcome you to Mwemuto, na wakati ingine tunaita hapa Mwemuto Republic. Ni mahali ambapo pana watu wapenda amani. This is also one of the most cosmopolitan villages in Kiambu. Manake hapa ndio kuna watu wengi sana kutoka tabaka mbalimbali and different communities ambapo wanaishi. Kwa hivyo hata wengi wanasema ya kwamba hapa ndio bedroom ya Nairobi, si ndio? Kwa hivyo tunakukaribisha. Hiyo ingine ningetaka kusema ni ya kwamba hapa Mwemuto ukielekea pande ya Kibishiku ni nyumba ama mahala pa mapambano. Manake wakereketwa wengi ambao walishikwa wakati wa serikali ya Imla ya KANU walikuwa wametoka hapande hii. Ile kitu ambayo mnasikia inaitwa Mwakenya, ambayo watu wengi wapendi kutaja. Mwakenya ilizaliwa hapa. Na tuko nao cousins and brothers wengi ambao walifungwa jela wakakuwa political prisoners. Mmoja wao ni Kang'ethe Mungai kutoka hapa Kibishiku. Nitomoe. Tunajua pia mwingine anaitwa Waruiro Mungai, ndugu yake mkubwa alioenda mafichoni kwa miaka 6. Ni mumoe. Kunaye ndugu ambaye anaitwa kama mimi Dongi. Mimi ni Dongi Gedhuku, yeye ni Dongi Mungai wa Wajiro. Naye alienda mafichoni wapi? Australia. Na hata leo hii hajairudi, manake alianzisha maisha yake huko. Na ule wa mwisho kwa hiyo nyumba alikuwa anaitwa Ogeshe Harasta. Unakumbuka yeye? Na alikuwa goalkeeper wetu hatari sana. Na ile siku alitoroka, alienda miaka 6 Tanzania, akaishi uhamishoni huko. Na nakumbuka manake nilikuwa kijana mdogo, lakini alishika penalty moja pale Kibishiku grounds ambapo baba tunaenda baada ya hapa. Na kushika hiyo penalty, kuna makachero wengi walikuwa wamezunguka uwanja wakingoja kumshika. Na hawangeweza kumshika manake kipenga hakikuwa kimepulizwa. Na hawakuwa pia wanajua haswa ni nani. Lakini yeye alikuwa anajua na alikuwa anasema anarudishia, ilikuwa ni house huyu. Alikuwa defender wake, anampatia mpira, anamwambia rudisha tena. Siafu wamejaa hapa, siafu. Unaona siafu. Kwa hivyo hiyo penalty ilipopigwa akashika mpira ikaisha. Na ndio ilikuwa mara ya mwisho yangu na wenzetu na mama yake kumuona hadi miaka 6 ikaisha. Kwa hivyo hapa kunayo historia nzuri na kunayo historia pia ya uchungu na ni historia ambayo pia tunaipenda. Kwa hivyo ningesema tu appreciate historia yetu. Ningesema pia kuna watu nimesikia, I think ilikuwa ni governor mmoja huko Nyeri, akisema ya kwamba hii project ya kupeana historia ni ya nini? Mtu ambaye anaogopa historia ni mtu ambaye hataki kuongea ukweli. Ni lazima sisi tutunze historia yetu. Na mimi na associate na baba sana kwenye mambo ya historia. Manake baba ametufunza mambo ya kukumbuka, kutosahau. Na ndio sababu hata nikatunga shairi linasema, may we remember, may we remember to remember, may we remember, let us remember not to forget.
Let us remember the great Mekatilili Wamenza from Giriama land, who was stolen by the colonialists and taken all the way to Gusii land. She walked back more than 1,000 kilometers to continue with the liberation of our people. May we remember not to forget. Let us remember Waiyaki Wahinga, mfalme kutoka Nairobi, him who resisted, and when the colonialists saw this, wakamuiba, kidnapped him and took him all the way to Kibwezi. Mamuthikire muoyo. May we remember not to forget. Let us remember the great Dedan Kimathi wa Shiori, shujaa wetu, kayona gutakiri gemi. Yeye ambaye alisema it is better to die on our feet than to live on our knees. Let us remember not to forget. Let us remember Jaramogi, the brain box of multi-party politics in Africa. Let us remember to remember. May we remember not to forget. Remember Peter Yankehara. Remember not to forget. Remember Kang'ethe Mungai. Remember not to forget. Remember Akauka. Remember not to forget. Remember Katama Mukangi. Remember not to forget. Remember all political prisoners who fought for this land. Remember. Not to. Thank you so much. So, kwa hivyo nikiwa hapa baba, pia ningesema ya kwamba mimi ni MCA mtarajiwa Kabete Ward. You have mentored us, ambao tulikuwa kule Freedom Corner, na nimekuwa nikiulizwa mara mingi, simama, manake tunataka mtu kama wewe. But I never felt ready. Especially wakati hatukuwa na katiba. Lakini tukapigania katiba, watu wetu wakafungwa. Nina kesi ambazo ukikuwa president naomba uniondolee. Diga hoa doito. Manake upande fulani ukiingia wanaweza activate jela, milango za jela zifunguliwe. Kwa hivyo nina kesi kama 5, lakini hapo sio mahali niko. Mahali niko ni ya kwamba sisi kama watu wa Kabete tunataka mabadiliko. Na hiyo mabadiliko hawa watu wamenituma ili nijaribu vile nitakavyoweza kusaidia. Kwa hivyo mimi nitakuwa mtu ambaye analeta participatory leadership, ambayo watu watahusika, wanieleze nini tunafaa kufanya, nami niongoze vile wanavyotaka tufanye. Na nitaimba wimbo kidogo tu ndio niketi, na kwaya itanisaidia. Naomba yende mbele Kabete we, yende mbele Kabete yetu, yende mbele Kiambu we, yende mbele Kiambu yote. Ndio maana ndio maana ndio maana yende mbele Kenya yetu, yende mbele Kenya yote, yende mbele na Azimio, yende mbele hii Kenya yetu. Ndio maana haleluya, haleluya, Amen. Haya, kwa hivyo nataka pia ketini, asanteni. Ama mnataka wimbo mwingine? Tutaenda kule kwa uwanja na tuko na band inaitwa Field Marshals ambayo inaongozwa na huyu mwenye yuko hapa. Na tutaimba. Na tutaka kuimba hata wimbo ambayo baba anapenda sana, alitufunza, inaitwa hivi. Na kwaya tulifanya practice na nyinyi Nipigwe teke, nipigwe teke, nipigwe teke, sita rudi nyuma, nipigwe teke, Sita rudi nyuma, na wanitusi, sita rudi nyuma, na wanitese, sita rudi nyuma. Hapa tuko na viongozi ambao nita acknowledge. Kuna mzee mmoja anaitwa Mr. Kavusho, yeye ndio ODM
Kabete. Asante sana. Amekuwa very consistent katika chama ya ODM, kwa hivyo karibu. Tuko na aspirant anaitwa Kimani Waitiga. Tafadhali simama watu wakuone. Tuko na Lois Kim ambaye ni celebrity wetu hapa mtaani. Salimia wale wako huko. Na pia ningetaka kusema Lois Kim anataka kuwa women rep katika Kiambu County. Tuko na sioni Wakul mahali yeye anakaa. Dada yetu Wakul, okay, hayuko. Sijui nani mwingine yuko ambaye sijamuona. Oh, who is this? Oh, North Imenti MP, jina Beatrice, simama usalimie watu. Anasimama pia na Azimio. Kwa hivyo nitamalizia hapo, lakini siwezi maliza bila kusoma. Hii ni Zaburi 53 kama hali kabere. Nasoma Kiswahili. Mpumbavu anasema moyoni, hakuna Mungu. Toka binguni Mungu aliwachungulia wanadamu, aone kama yuko mtu mwenye akili, amtafutaye Mungu. Kila mtu amepotoka, wameoza wote pamoja. Hakuna atendaye mema, la hata mmoja. Je, wafanyao maovu hawajui? Walao watu wangu kama walavyo mkate. Hawakumuita Mungu, hapo waliingiwa na hofu pasipokuwa na hofu. Maana Mungu ameitawanya mifupa yake, aliye kuhusuru umewatia aibu. Kwa sababu Mungu amewadharau. Laiti wakovu wa Israeli utoke katika Sayuni. Ya mwisho, Mungu awarudishapo wafungwa wa watu wake. Yakobo atashangilia, Israeli atafurahi. Asante sana, na muendelee kuniombea kura. Bado tunaenda katika hii safari ya kuliberate Muimuto, kuliberate Wangige, kuliberate Kabete yote, ili tukue katika mfumo ambao unafaa na uongozi bora. Thank you so much. Asanteni sana. I wanted to present the Bible. So I would like to present hii Biblia, manake amepewa ya Kikuyu. Ilikuwa ya English. So Baba, I would like to present this Bible to you, ili pia usherehekee birthday yako ukiwa na mafunzo ambayo pia yako hapa. Ili ndiposa baba tusalimia na tupatia salamu ya mwaka mpya. Ningemuuliza Lois Kim akuja make a presentation na tusalimia, and then after that baba atatuongelesha. Bwana asifiwe kanisa. Tajoera iguoko ugo. Bwana asifiwe. Amen. Siku ya leo nasikia kama nimebarikiwa sana.
to be in this house and my home area. Na ningetaka kukaribisha baba sana mji huu wetu wa Mwemuto. Hapa ni nyumbani kwangu ambako tunapenda wageni, na ni siku nyingi mno sana hatujapata mgeni kama huyu, si ndio? Kwa hivyo inaonekana Mwemuto ni rathie iguru igithiaga, kana tiguo? Uko ni kuga riu haria tutigaretie riu we will be hosting my president, kana tiguo? Tondu Mwemuto riu ni raheo riri nenga. Sasa tumesema karibu sana Mwemuto, na usikose kuja tena kabla hata hujaingia kiti, sababu Mwemuto ni cosmopolitan. Kwa hivyo ukija hapa utapata watu wa aina nyingi, na ni watu ambao wanakupenda, na sisi pia tunakupenda. Joke ndimwire Mwemuto itabete koina ihinda ne ikinyu, ni tondu mundu ni athiaga agikuraga na akaigua ngoro yake thiini wake na leadership. Koguo thiini wakwa ni njiguite ndina leadership, ndendete kurugama hindi wengi ngicoka ngikinya thutha, na ndirerwo ni andu tamba uke utwire wega kana ni uracoka thutha ka andu gucoka. Rita riri ni nduite itua ria ngoro yakwa na ngaiga ndigucoka, ni ngurugama giti kia women rep Kiambu County. Ni ngumuhoya kura cianyu, na muhoere kura, na muhoere Ngai. Nie ni njui no hote gitumi ndanarugama na ciana cia ndigwa, ndanarugama na atumia aria matari na hinya, ndanarugama na andu disabled kana andu aria matehotaga, na hindi iyo ndiari thiini wa thirikari. Koguo nie the Lois scheme ingihutithanio na hinya wa thirikari. I believe we can change Kiambu. I believe we need a mother. Kiambu irabatara mutumia uraingira haria atumia mangienda kuigua makiririra na makiariria na magathikiririo na mathina mao magatwarwo mbungwe. Na mwenda gwetha mundu ti ungi ni Lois scheme. Koguo muhoere na nigetha maundu makwa mothe magirire, ni tondu magirwo na inyu ni meka atia, na ni moyo na tutire twaheo giti guku Kiambu Kabete, kana tiguo? Koguo tugucie giti giki tutigire ni gioka mwena uriku. Nie ndingiuga Ngai wakwa no ende mwathani wakwa nitumwire mutiko ina andu a Mwemuto arugama itu-ine wanyonire ndikurayo kirigonera ugiuka mwathani wakwa niko udeithie ukijoya ugicenjia muturire wakwa wothe ugithakara. Nie ndingiuga Ngai wakwa no indi mwathani wakwa nitumwire nyokerera. Nie ndingiuga Ngai wakwa guoko toine na hinya nekaba yokera bima modu mwe anyobeno ya mami wito negeda ebe madena moka tamaya aga kunekaga tugatiga. Thank you very much and God bless you. Karibu sasa, and then alafu kuna kitu anataka kusoma, and then alafu tumkaribishe baba. Okay, I'll be very brief. I've been given the honor by Baba to read a statement here,
akasema nisome kabla akuje kuongea. Si hapo ni sawa? Lakini nilikuwa nimesahau pia ya kwamba kuna pia aspirant mwingine yuko hapa, anaitwa Kelvin Mambo, ambaye ni wa Azimio la Umoja, member of parliament, ambaye anataka kusimama hapa. Hayuko na sisi leo, lakini mwakilishi yake yuko hapa. Tafadhali Mwaura wa Tops, simama usalimie tu watu. Salimia tu watu. Tutakupatia nafasi pande ile. Oh, by the way ndio MC yuko, so ongea vizuri. This is a brief statement from Rumba Kenodia. Mnakumbuka Rumba Kenodia? Rumba Kenodia alikuwa ni political prisoner na wakili mashuhuri. So anasema brief statement from Rumba Kenodia on the 9th of January 2022. It is our great pleasure as former political prisoners and our surviving mothers to welcome Your Excellency, former Prime Minister of Kenya, Raila Amolo Odinga, to this brief sitting. This sitting is in honor of our surviving mothers who gallantly fought for our release from Moi's captivity in the early 1990s. At the same time, we wish to express our total and unreserved solidarity with Honorable Raila's presidential bid in August, on August 9 this year. We pledge to stand with you, Jacom, and use all our resources at our disposal to mount a spirited parallel campaign for a landslide victory for you come August. Having traveled the same road with you, we believe firmly that time is long overdue for all Kenyans to rally together and recognize your long struggle against dictatorship, tyranny, and kleptocracy in Kenya. This will be by electing you as the 5th president of Kenya, which we shall definitely do on the 9th of August this year. The alternative is too reprehensible to even contemplate. Long live Jacom. Long live national prosperity. Long live our people's liberty. Signed, Rumba Kenodia, on the 9th of January 2022. So his son is here. Maybe he can just stand and wave. The son of Rumba Kenodia, ndio huyo. Kuna wale watoto walikuwa wanaitwa children of exile. Sasa huyu ni child of prison. Maana baba yake akiwa mdogo alikuwa kule jela. But you can see Mungu ni mkubwa. This guy is now a strong guy. Atapata nafasi kule. Na pia Josephine Kihara Young, huyu ni kutoka Githunguri. Na kutoka Githunguri wako na dota yake Wangari, anaitwa Wangari wa ODM huko. Na pia tuko na sana yake Kihara. Sasa hawa Nyayo House ile munasikia baba yao the late Peter Young Kihara, who was my mentor na rafiki ya baba. Umeelewa? Rafiki ya Jaramogi. He was his right hand man wakiwa Kenya People's Union. Yeye ndio alikuwa mtu wa kwanza kuwekwa Nyayo House. I think I would like to say that. Ndio hawa wengine wote wakafuatwa. Na yeye ndio alikuwa pia the longest kukaa huko because alisema kila kitu sijui nitasimama na Kenya. So that is all I wanted to say. It is my honor now to welcome the Right Honorable Raila Amolo Odinga to come and address your people. Asante sana Reverend Tino, Wakristo wenzangu, hamjambo? Mwadhani Aragoshio. Bwana asifiwe. Asanteni sana. Nina furaha tele kujiunga na Wakristo hapa siku ya leo katika St. John's Mwimuto. Wakati nilikuwa naenda kwa sherehe
ya birthday yangu, rafiki yangu moja Bwana John Kegoro, George Kegoro, aliniambia ya kwamba kutakuwa kwa hapa siku ya leo sala maalum kwa kumbuka wale wa mama ambao walikuwa kule Freedom Corner siku ya leo. Kama mimi weza kujiunga na hao, nikasema mimi nitakuja. Kwa sababu kuja kuona nyuso haya hapa ni ukumbusho ya kwamba yale ambayo wale jamaa na wale wamama walifanya wakati ile haikuwa bila manufaa. Vile Ndungi amesema, yule ambaye anasahau historia ni yule ambaye ana run the risk kurudia historia. If you don't learn from history, you run the risk of repeating the same mistakes that you made before in the past. That's why Kenyans must know where we are coming from and where we are, where we want to go. Nina furaha kujiunga hapa. Mimi ni mtu wa Anglican. Niko Anglican. Na vile juzi mimi naambia vijana ati taifa letu tumekuwa na harakati ya ukombozi mbili. Ya kwanza ni ile ambayo ilimaliza utawala ya kiimla ya ukoloni ikaleta uhuru. Wale ambao walipigania hiyo wanajulikana. Wengine wametatajwa hapa. Wayaki Wahinga alitolewa akapelekwa kule Savo, akafanywa akachimba kaburi yake yeye mwenyewe. Baada ya kuchimba kaburi hiyo wakazika yeye kama yako hai ndani ya hiyo kaburi. Mama Mekatalili wa Menza alipigana, alishikwa huko kule pwani, akaletwa mpaka kule Kisii, akafungwa huko, akatoroka, akaenda na mguu mpaka rudi huko pwani. Dedan Kimathi alikuwa miaka 35 wakati yeye alinyongwa kule Kamiti na Wabeberu. Hao wote mpaka sisi tuwakumbuke, manake walipigana na wakakufa kwa sababu yetu. Mzungu alikuwa hataki kutoka hapa. Kenya ilikuwa kama Afrika Kusini au Rhodesia. Hata in the 50s kulikuwa na chama ya kisiasa hapa inaitwa Kenya Freedom Movement. Hiyo ni wazungu walikuwa nataka wapate uhuru yao hapa, tutawale kama Bwana Smith. Haikuwezekana kwa sababu Wakenya walikataa. Baadaye tukapata uhuru. Kisha tukakuja sasa tukapata ule ukoloni mamboleo. Tukawekwa tena chini ya utawala ya kiimla, ya kidikteta, ya Mwafrika, dhidi ya Mwafrika. Kule Nyayo House, natakana iwe museum. Ukaenda kule ndani ya Nyayo House, utakuta manyumba. Moja rangi ni nyeusi yote, ukuta zote ni nyeusi. Ingine ukuta zote ni nyekundu. Ingine yote ni nyeupe. Inategemea hali yako. Ukianza kutesa wewe, wanaweka wewe kwa ile nyeusi. Alafu iko fereji pale wanafungua, maji yanaingia mpaka mguu yako hapo. Sasa ndio unalala na maji hiyo mpaka asubuhi. Utajua usiku ni mrefu zaidi. Manake uweze kulala, uweze kuketi huko tu namna hii. Wakitoa wewe pale unapaka yeye kwa nyumba nyekundu. Sasa unaambiwa wewe kwamba wewe unaweza kukufa saa yote. Hapo vile wewe unawekwa kwa masiku. Lakini kama wewe tayari umetubu, umesema ati manake watu wengi walikuwa wanaogopa kufa. Anasema hata niseme tu vile unataka. Kasema haya sasa unaweka hiyo kwa nyumba
nyeupe pale nyeupe, unapewa chai sasa na mkate, alafu unapeleka kule mahakamani ujioni. Mahakama iko pale ujioni, wanafungua koti, unafungwa miaka 10, unapelekwa kamiti. Hiyo tumetoka huko. Hawa ndugu wetu wengine walisimama imara. Umeona pale Mama Josephine wa Kiara Young iko pale huyo mama huyo. Kiara Young is a Kenyan national hero. Alisimama imara kabisa. Wow, walisimama imara kabisa wakapigana. Wakati mwingine walichota wale mawalimu katika chuo kikuu ya Nairobi, Mukarung'ang'a, Katama Mukangi, Kaimoji Wachira, Professor Alamin Mazrui, Oyugi Akongo, wote walichota wakapelekwa huko. Mbeleni walikuwa wamepeleka Ngugi wa Thiong'o. Tuko hapo kwa sababu alikuwa anafanya play hapa Kamiridu. Hapa vile George Nyona aliwekwa huko. Waliweka watu wetu wengi huko katika hiyo nini wakati huo. Koigi wa Mwere mmoja wao wale watu. Ndio sasa kwa sababu haya wamama wa wale wafungwa walienda pale Freedom Corner, wakasema wanataka watoto yao waachiliwe huru, na wakakaa pale. Siku nyingine polisi wakaenda kuwapiga wamama, wakavua nguo zao mbele ya polisi, mpaka polisi wakatoroka. Baadaye hao wamama walikuwa sangine wanawekwa pale katika All Saints Cathedral, wanapewa chakula kule. Bibi yangu Mama Aida Odinga, na ametuma salamu zake, alienda kuwatembelea katika kanisa hiyo ya All Saints. Akaenda pale akakaa na wao, aliwapelekea chakula. Picha ikapigwa, ikawekwa kwenye Nation headline, kesho ati the plot thickens, Mama Aida Odinga with the mothers of the detainees. Siku hiyo alifutwa kazi. Aliporudi kwa ofisi namna hii, akapata barua ati amefutwa kazi. Hiyo ilikuwa kufutwa kazi mara ya pili. Kwanza alifutwa kazi huko Kenya High ambaye alikuwa anafundisha. Baadaye akarudishwa kwa sababu international press. Lakini alipotembelea hawa wamama alifutwa kazi na hajarudi kazini mpaka leo. Lakini yeye bado iko na anaendelea. Kwa hivyo sisi tunajua mambo mengi. Kenneth Matiba, Charles Rubia, tulishika pamoja. Matiba kule kamiti anasema yeye ni mgonjwa, jamaa anasema ati anajifanya. Daktari anaenda kumpima, anasema huyu jamaa anajifanya. Askari wananiambia mimi rafiki yako ni mgonjwa. Matiba hangepata stroke, lakini alipata stroke kwa sababu wale jamaa walimkataza matibabu. Anapelekwa sasa huko Nairobi Hospital, anaandikwa jina lingine, akapata stroke. Mtu ambaye alikuwa ana nguvu mingi zaidi alikuwa destroyed na hiyo system. Charles Rubia akafanyiwa upasuaji mpaka hata akapoteza sauti yake kwa sababu haya. Wengine hawaku hata uweza kusurvive huko ndani ya Nyayo House Chambers. Wengine walikuwa wanapelekwa, unafunga mmoja yako na kitambaa, na yuko ndani ya lift, peleka mpaka ghorofa ya 23. Wanaambia wewe tubu au tutamaliza wewe. Mmoja alirushwa kutoka ghorofa ya 23rd floor pale, akaanguka huko barabara. Wanasema yeye alicommit suicide. Pale ni sisi tumetoka.
And this is what we don't want to see repeated again in our history. Kwa sababu tunasema tunataka hii uhuru ambayo tumepata baada ya kuleta katiba mpya mpaka tulinde. Hiyo katiba mpya haikukuja kwa urahisi. Hawakutaka katiba mpya, lakini kwa sababu ya nguvu ya Wakenya tukawalazimisha kuleta katiba mpya ambayo tuko nayo sasa. Na mnajua vile kule tumetoka, kule bonde la Ufa, watu wamewawa huko, watu waliwawa, wengine walikuwa naitwa kwekwe, hata kwekwe tutang'oa, wengine wanasema ni madoadoa, hataki kuona. Ukisikia lugha hiyo ukirudi tena kama jana, tunasema hapana, hatuwezi. Hatuwezi kukubali. Mwingine anasema kwa kilugha atio Wahindi warudi huko Punjab. Hate speech. Ati Wahindi ni wa Kenya, Waarabu ni wa Kenya, Wazungu ni wa Kenya, Wakikuyu ni wa Kenya, Wajaluo ni wa Kenya, Wakalenjin ni wa Kenya, Wakamba kila mmoja. Hakuna mtu ambaye hakutoka pale nyingine. Grupu ya Wakikuyu na Waluhya na wadini walitoka pande ya Cameroon, Congo huko wakija hapa. Wajaluo, Wakalenjin na Masai walitoka huko Sudan kuja hapa. Wengine wanatoka Afrika Kusini. Tumekutana hapa ndani ya Kenya. Usibague ati mwindi alitoka India, ati wewe ulitoka mahali ingine. Kwa hivyo sisi sasa sote tuko wa Kenya. Hatutaki ubaguzi. Ubaguzi ya kikabila, ubaguzi ya kirangi, ubaguzi ya kidini, ubaguzi ya kijinsia, ubaguzi ya kiumri, hayo yote hatutaki. Tunataka kuheshimu na kupenda Wakenya wote. Na kila Mkenya anaweza kuishi upande yote katika taifa letu bila kutafuta ruhusa kwa mtu mwingine. Mkikuyu anaweza kwenda kuishi kule Eldoret, akae kama Mkenya huko. Na Mluhya anaweza kuishi huko Nyeri kama Mkenya. Na Mkamba anaweza kuishi kule Turkana. Mkalenjin aishi kule Lamu. Hiyo ndio Kenya tunataka. Lakini hapana sema ati wewe umekuja hapa mpaka ufanye vile tunataka, kama sivyo utatoka. Hatutaki madoadoa hapa. Hapana. Hiyo lugha tunajua. Tumekuwa na IDPs katika taifa letu. Watu walienda walinunua mashamba, wamekaa pale, wamejenga nyumba, wamelima. Mtu anakuja anachoma nyumba yako, anaingia ndani pale, hiyo sasa shamba yake. Wewe unakuja kwa IDP. Wengine wako hapo karibu na Mai Mahiu, wengine kule huko pale Nyahururu, huko Nyahururu, kule Nyandarua. IDPs. Hatutaki kuona vitu kama hiyo. Tutahakikisha kwamba watu wamerudishwa kwa mashamba yao pale ambayo walikuwa wametolewa. Hiyo ndio Kenya ambaye Raila Odinga anataka. Na tukifanya hayo tutaweza kuinua na kutimiza ndoto ya uanzilishi wa taifa letu, ambayo inasema Mungu bariki nchi yetu. Tukae haki iwe ngao na mlinzi. Tukae kwa ndugu, amani na uhuru, raha tupate na ustawi. Tutaweza kutimiza hiyo. Tutawezekana. Inawezekana. Kwa sababu tumeleta kitu kinaitwa azimio la umoja. Azimio inawezekana. Nikisema azimio inawezekana. Azimio inawezekana. Azimio inawezekana.
Azimio. Inawezekana. Mwingine tutasema kule mbele. Asanteni sana. Sema asanti, twasema asanti, twasema asanti, ewe Mungu wangu. Bwana Yesu asifiwe. Tunaendelea vizuri na tutaongea kwa lugha ya Kiswahili ndio wageni wetu wajisikie wakiwa nyumbani. Wakati huu ningetaka tupewe wimbo na kwaya, tulete sadaka zetu, kisha tusikie neno la Mungu. Kwaya. Panda asubuhi mbegu, panda tutayo siku ya mavuno, tutafurahi kuleta mavuno, leta mavuno, leta mavuno, tutafurahi kuleta mavuno, leta mavuno, leta mavuno, tutafurahi kuleta mavuno. Napanda mwangani tena kivulini, usiwe na hofu, zidi kushoa kazi, una mavuno, furahi kuleta mavuno, leta mavuno, leta mavuno, tutafurahi kuleta mavuno, leta mavuno, leta mavuno, mavuno. Unieni Bwana kwa machozi mengi, ijapo twaona taabu nyingi. Mwisho wa kilio tutakaribishwa, tutafurahi mavuno, leta mavuno, mavuno, tutafurahi kuleta mavuno, leta mavuno, kuleta mavuno. Gainere toradhimaga, radhime mawira maito, aradhime migunda ito, twamutegera nawe wenye iwito. Gainere toradhimaga, radhime mawira maito, aradhime migunda ito, twamutegera nawe no. Yego tuhekeria giothe twamuoya, twamutegera nawe no. Yego tuhe buthi wa irio na mayo, twamutegera nawe no. Mawĩra maitũ namo mone umithio, twamutegera nawe no. Ngai witũ, Ngai nĩaratũrathimaga, rathime maitũ, mawĩra maitũ, arathime mĩgũnda itũ, twamutegera nawe no. Mĩrimũ itũ yothe nĩegũtũhonia, twamutegera nawe no. Atwehererie mogwati mawĩra-inĩ, twamutegera nawe no. Ngai witũ, Ngai nĩaratũrathimaga, rathime mawĩra maitũ, mawĩra maitũ, arathime mĩgũnda itũ, twamutegera nawe no. Tuombe kwa sababu ya sadaka. Baba mwenyezi na mwenye rehema, twaja mbele zako, tunataka kukushukuru na kukuinua. Ni asanti Bwana, ni kwa sababu tumekuona katika kila jambo. Ni asanti ni kwa kuwa umekuwa pamoja nasi. Na sasa Bwana, mbele yetu kuna sadaka ambayo tutakabidhi mikononi mwako, uweze kuitakasa, uweze kuibariki, na ili ikifika kwa kazi yako Bwana, iwe imebarikiwa. Tukumbuka kazi zote ambazo zinatendeka, ndio watu wako wapate kitu cha kuletea katika nyumba yako. Tuwakabidhi hizo kazi mikononi mwako, uweze kuzibariki, uweze kuzitakasa.
na tunaomba hayo katika Yesu Kristo aliye Mwokozi na mkombozi wetu. Amen. Ufungue macho zetu ili ndiposa tuweze kuona zile baraka ambazo Mungu umetubariki. Asante Mungu kwa sababu ya zile speeches, zile testimonies, ile ushindi ambayo Mungu umewapatia watu wako kwa ile pain ambayo wamepitia. So kupitia kwa neno lako, kupitia kitabu cha Deuteronomy chapter 1 verse 6, we pray God that you bless us na utubariki kupitia kwa neno lako katika jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Tukae chini. Yeah, the right Honorable Raila Amolo Odinga, Jacom, Baba, on behalf of our Bishop, Canon Charles Moturi, PCC, ambaye ningewauliza wasimame, PCC members, PCC leadership ya church, tunakukaribisha Mwemuto na tunasema karibu sana, na tupigie baba makofi. Hatuwezi choka kukuambia happy birthday na Mungu akupatie miaka mingi ya kututumikia. Thank you so much for choosing St. John's Mwemuto. My name is Reverend Paul Chinombishi. I was born and brought up in Giserian, Kajiado County. I'm married to Fresha, and together we have 3 children. Kwa hivyo kwa Kikuyu niko shemeji na niko mchungaji wao. I've been a priest for 17 years, and all that time I have been a resident of Kiambu County. Nita brief tu kidogo and then alafu nita dive kwa Kiswahili. I started serving this parish immediately I came back from the US, where I was taking my studies, and I've served them for 4 years now. And for sure, I can concur my brother and other speakers. This is a cosmopolitan and a unique place. In Mwemuto, you will find every tribe that we have here in Kenya. And on top of that, we have Tanzanians, we have Ugandans, and many other communities. So kwa hii mwaka wa 2022, jana launch a vision ya diocese inaitwa practical ministry. Now, it's so interesting kwa sababu inatoka kwa kitabu cha Deuteronomy chapter 1 verse 6. I don't know how the bishop came up with that theme, because akisema kwamba practical ministry, Deuteronomy chapter 1 verse 6 inatuambia kwamba you have stayed long at this mountain, break and go. So the new year starts the desires of change. Everyone, ila mtu, kwa familia, kwa mabiashara, new visions. There is that desire of change. Change around us, change in circumstances. Lakini Deuteronomy chapter 1 verse 6 haikuwa ina specify only kwa sababu ya ile change ambayo tunaweza desire,
lakini it is also something about internal change. But it is more important to have a change within us that involves a lot in our lives. A pastor wa German anaitwa Dietrich Bonhoeffer akasema hivi, and I will use Bonhoeffer quotes 2 times. The first quote inasema kwamba nothing that we despise in other men is inherent but or absent from ourselves. Then Bonhoeffer akasema hivi, we must also learn to regard other people less in the light of what they do or don't do, and move in the light of what they suffer. So Deuteronomy in those particular time, wakati alipokuwa akiemphasize, Israelites walikosa ku-experience ambitions na zile plans ambaye Mungu ameweza kuwapatia. Most of them walikuwa wamekaa in a one place, wakakuwa used to kwa zile struggles ambayo walikuwa nazo. So unajua, like for me, because nimekuwa brought up in Kajiado County, suffering mtu naweza pitia kwa poverty mpaka uone ya kwamba it is part of life. Mtu naweza pitia pain, uone ya kwamba it is part of life. But Deuteronomy chapter 6 inatusaidia, na ilikuwa inasaidia watu wa Israelites ambaye most of them walikuwa wamesuffer in Egypt, and there is that hope ambaye Mungu amewekea in the land of Canaan. Baba, when I was talking about Canaan, ninajua kwamba wakati ambapo mlikuwa mnakumbuka when you are talking about Canaan na kukatokea crocodiles in between. I hope this time round, and I'm very sure 100% ya kwamba hakutakuwa na crocodiles. On a light note, so in this particular time, when I also, wakati nilipokuwa nikiangalia Deuteronomy, tukiingilia kwa Hebrews, Kihebrania, Exodus na Greek, inatupatia interpretations vile ilikuwa ina motivate watu wa Israelites watoke kwa slavery. So Deuteronomy natuambia kwamba you have stayed where you are for so long, get out and go. So wakati mwaka bado iko changa, wakati ambapo all of us tuko na that ambitions ambayo it doesn't matter the history, ila ambayo kwa zile issues ambayo ume experience na zile ambitions ambayo umekuwa na business and everything, break up and go. Labda pengine umekuwa na that desire of happiness and desire of hope. One of the things ambayo Deuteronomy inatu promise ni kwamba inatuonyesha ya kwamba ahead of us kuna hope, and also there is a promise ambayo Mungu ametuwekea, but we are not yet there. So wakati Moses alipokuwa akitumia Deuteronomy, ikanikumbusha vile mtoto mdogo anafundishagwa kwenda na learn a lot kwa making one step and falling and rising up and going. But also in that struggle, wakati mtoto ana struggle kutaka kutembea, huwaga hawezi lose hope. Anaanguka lakini hawezi give up, kwa sababu kuna that hope ahead of him or her. But also in that process, tunaambiwa kwamba losing the issue of our spiritual, ambayo tunakutanaga na challenges as a church and as Christians. One of the things ambayo Mungu ameni surprise in this year, na ninataka kuwatajia. Mnajua kwamba kwa zile visions ambayo tumekuwa nayo kwa hii parish, na zile ideas ambayo tumekuwa nazo, then zile tumekuwa so much in climax, COVID ikastruck. And all of us tunajua kwamba most of the businesses ili collapse, na many other people wakakuwa retrenched, na tukapitia a lot of suffering. But one thing ambayo nikataka ku appreciate church ni ile support na resilience ambayo mumeweza kusupport church hata wakati ilikuwa imefungwa. So in the beginning of this year, wakati ambapo nilipokuwa nikipreach on Sunday, nilipreach nikawapatia new year message, na nikawapatia ile vision ambayo Mungu amenipatia this year kwa zile issues ambayo tungetaka kufanya this year.
Nyoto tungataka ngayoigwaga mahoya. We serve a God ambaye anasikiaga maombi. Because wakati nilipokuwa nikizikana Lang'at on Friday, ndio tulikutana na my brother Ndongi, and then akanipatia good news ya kwamba baba anakuja kututembelea. But vile mnajua kwamba as a culture in this church tumekuwa tukihost wageni wa heshima, watu ambao wamelead in this country. But guess what, this morning kwa zile request ambayo tulikuwa raise on Sunday, idea ya kujenga boardroom, idea ya kufanya kazi zingine tofauti, it has been answered. It has been answered. One thing ambayo baba ningetaka kukuambia ni kwamba we have 13 computers ambayo diaspora team wa kutoka mtu ametupatia, na because of hatuna boardroom, hatuna pahali ya kuanzisha, we have been having that desire kuanzisha computer school ama computer where youth, young people watakuja kuprint vitu zao. Hatujaweza kuwa nayo, kwa hivyo hizo computers kwa sababu ya COVID tumeziweka tu kwa storage. But this is the good news congregation, ni kwamba this morning wakati tumemwalika baba na tukamingia ndani, alafu church warden akamwambia zile ideas ambazo tuko nazo, akatuambia kwamba atatusupport kwa ile boardroom ambayo tunajenga, na already ametupatia 1 million. So na kwa sababu baba Mungu amekubariki. The other day mkiwa Bukungu, tulikuwa tunakuangalia kwa news, ukawaletea mtu so strong ambaye atawasaidia. So on top of the 1 million na idea kuanzisha computer school na idea ya kutransform mtu, next time ama through our brother Gedhuku ututafutie sponsor ambaye atatusaidia kutransform mtu through St. John's, na tutafurahia, na najua kwamba Mungu atakusaidia. Amen. So this year wakati ambapo tuna dive tukiendelea na mwaka mpya, tunajua kwamba the promise ile ambayo Deuteronomy nimetuambia ni kwamba we have stayed pahali ambapo tumekuwa for so long. Let us break the camp na we move out. Ni camp gani ambayo imekufunga for a long period of time? Ni issues gani ambayo imekufanya uweze kuwa stuck? The new year is here with us. Haitajalisha zile issues ambazo umejaribu na zikakosa kufaulu, but you have a chance in this particular time. Maybe it is the desire of happiness. Maybe it is the desire of hope. That is that promise, and in this particular time, in this year, Mungu atatusaidia. Maybe it is the desire of change ambayo tumekuwa tukidesire for a long period of time. As a church and as a church minister, ningetaka kuplead, when we were growing up, kuna this term ambayo watu wanatumiaga ya mtoto mdogo ambayo inaitwa monkey see, monkey do. So our leaders, whatever you do outside there, we want to emulate. We want to see a good picture ambayo tunaweza fuatana nayo. I know why the whole nation inamuitaga the Right Honorable Raila Odinga Baba, because he's a father figure to us. Na ameweza kuset that good example to us. I know also our dear President Uhuru Muigai Kenyatta set up a very good example for us to follow. And same applies na the Deputy President Ruto set up a good example for us to follow. But I was really struggling exactly, and this is a message ambayo ningetaka kumtuma baba nayo sisi tukiwa watu wa grassroots about our National Assembly. Our National Assembly is becoming a place of shame. When we see them fighting, when we see them exchanging blows, it breaks our heart, and it is setting up a bad example to us on the grassroots. And because I know that you are so courageous, that is something ambayo Mungu amekupatia. Well, Mungu akikupatia hii mlima ya leadership in one of the places ambayo inahitaji kukua shaped, it is our national or member of parliaments in the National Assembly. I was really reflecting on this ili ndiposa niweze kuwaombea. The narrative monkey see, monkey do.
how will the members of parliament wanaweza ambia aje watoto wasichome shule? How will they do that? How will they say, how will they tell students not to beat teachers? How will they do that? Because once the children are burning schools and doing a lot of destructions, it is because ni monkey see, monkey do. So when they see our leaders, and this is something that is so evident in this country, you find sometimes a member of parliament ameenda kusupervise a project ya CDF, naone ya kwamba haijaendelea vizuri, then all of a sudden the other thing ambayo atafanya ni kuslap the contractor. I still think ya kwamba hii National Assembly there is something that need to be done. Na kwa hivyo all of us in this particular time as the year goes on, monkey see, monkey do. All of us as parents, whatever we do, let's know ya kwamba watoto wetu wanatuangalia. We have that desire of leading in good example, and change begins with me. Katika jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Yeah, thank you Grace. So notices and then alafu ndio tuweze kuwapatia blessings. God is good and all the time. Honorable Raila na wageni wote, tumefurahi siku ya leo. Nitapeana matangazo ya kanisa, lakini naomba kutumia Kikuyu. Honorable Raila, mimi ni mwalimu wa watoto wa Sunday School. Na asanti kwa sababu kuanzia siku ya leo umekuwa rafiki wa watoto wa kanisa hili. Na baba, tunaomba, ulikuwa na birthday. Ningeomba kwa niaba yao watoto waweza kuja tukae kikao na wewe, tukaweza kukuibia happy birthday karibu na wewe. Kwa hivyo asante sana, na tutagojea mwaliko wako tukaweza kukuja kukuimbia happy birthday. Asanteni sana. Idiarereria ciana cianyu ni nigetha tuthie tugagicereo na ithwe. Maundu maria twinamo mahana tao ni gugakorwo na service ya An Hour with God muthenya wa Jumaine kwambiriria thaa 1 nginya thaa 2 cia rucini. Atumia ni mugathoma muthenya wa rucio kwa Hortensia Jerry uria uhurukite kuria Kivishiko. Mugathoma rucio thaa 8 hamwe na senior citizens. Na muthenya wa aramithi munyite wega, naguo muthenya wa aramithi mugathoma Gituamba kwa Mutigaire John Ngugi. Na ni murahoyo ni chiarede mwitikire gutithia hanini thutha wa githomo. Kanitha toria tumenyerete ni tuthiaga gucera kwa mutungatiri o kiambiriria-ini kia mwaka. Na koguo athuri a kanitha ni mabangite ni tugathie kwa mutungatiri mweri 29 mweri uyu turi, na nigetha tukamucerere tukamucokerie ngatho ni undu wa uria akoretwo atunyitireire na akoretwo agitutungata. Koguo ni murahoyo ni athuri a kanitha
kiumia kia mweri 23 uria tumenyerete gwika mugoka na kindu na nigetha turute tugacoka tuonganiririe na kiheo gia thuri a kanitha na kiheo gia kanitha tugacitwara mweri 29 koguo Sunday ya mweri 23 muririkane niguo mugoka na iheo cianyu nigetha tugathie gucerera mutungatiri. Niguo kwambiririo irathi cia kuigirirwo moko kuri ciana iria cina miaka 11 nginya 12 na makambiriria juma ya mweri 29 kwambiriria thaa 4 cia rucini. Mwiyandikithia kwi muhunjia witu niwe Ng'ang'a, ona andu agima aria mekwenda kuigirirwo moko mwiyandikithie kwi Ng'ang'a, na hindi yo mugoka na photocopy ya certificate ya kubatithio. Ndina imenyithia cia ikuo tucithikiririe wega. Ithuĩ family ya James Gure Kariuki nitukumenyithia gikuo kia mwana witu Susan Waithira Gure wa itura ria Kiahuria. Muthenya wa mathiko ni murimenyithio thutha-ini, no nigugukorwo na service ya macakaya umuthi gwitu Kiahuria kwambiriria thaa 9. Twina kimenyithia kingi gia gikuo, ni mukumenyithio gikuo kia mutigaire Solomon Ndung'u wa Kinyanjui kana ithe wa Kagacha. Arari muthuri wa mutigaire Frida wa Ngui Solomon na Susan wa Ngari Kamau wa Zimmerman. Arari ithe wa Margaret wa Njiru Kamau wa Kuria Nakuru County, Mary Nyakwera Kamau wa USA na angi aingi. Mahoya na mathiko me kwaga cucu gake gegwitwo Irene wa Boi Kamau kana ritwa ringi wa Bona Kuria Westlands Mpaka Road. Nigugukorwo na githomo umuthi kwa gacucu kau gake wa Bona kwambiriria thaa 9 cia muthenya. Muthenya wa mathiko ni mukumenyithio thutha-ini. Handu-ini ha family ni Francis Mugai wa Karago. Twina kimenyithia kingi gia gikuo, ni mukumenyithio gikuo gia Hortensia Jerry Njuguna kana ritwa ringi wa Kinyanjui uria wahurukirio ni mwathani mweri 6. Arari mumemba wa utheri wa Mwimuto na baigana rimwe ria 76. Andu a nyumba na arata maracemania gwake mucii Kiviciku. Muthenya wa mathiko ni mweri 12 mweri uyu turi, niguo muthenya wa Jumatano guku kanitha-ini kwambiriria thaa 5 cia rucini, na thutha ahurukio gwake mucii Kiviciku. Umuthi nigugukorwo na githomo kia macakaya gwake mucii handu-ini ha family George Ngugi wa Njuguna. Twina kimenyithia kingi, ithuĩ family ya mutigaire John Ngugi Kamenju nitukumenyithia gikuo kia John Ngugi wa Kamenju kiria kionekanire muthenya wa Juma. Andu a mucii na arata maracemania gwake Gituamba o muthenya kwambiriria thinashara cia hwaini ni undu wa kuhariria mathiko. Muthenya wa mathiko ni muthenya wa Ijumaa kana Friday mweri 14 gwake mucii Gituamba kwambiriria thaa 5. Nigugukorwo na githomo kia macakaya gwake mucii kwambiriria thaa 8. Handu-ini ha family ni Mugai Ngugi. Wa mwisho na tiguo munini muno ni ngatho. Handu-ini ha family ya John Muhukamenju nitukwenda kumumucokeria ngatho cia mwanya ni undu wa kurugama na mucii witu kahinda karia turari na gucakaya kwa mana witu Timothy Shegemuhu. Ngai wa muoyo amurathime ni undu wa kwirutira kwanyu mutungatiri leaders na Kristiano othe a kanitha. Handu-ini ha family ni William Kamenju. Na niĩ ndathoma matangatho njĩtagwo Hana wa Wambui. Mungu awabariki. Asanteni sana.
uh, kwa sababu ya time, wazee wa kanisa hizi calendars ya watoto wataacha huko kwa entries, and then alafu watu wazibebe. Unaweza andikwa jina, and then alafu Sunday utaleta 200, na kama uko na 200 unaweza patia Sunday school teachers, and then alafu ili ndiposa tuweze kubarikiwa. Tutasimama sisi wote, and then alafu tuombe kwanza kwa sababu ya hizo families ambayo wamepoteza wapendwa wao, and then alafu niwapatie blessings. Tusimame sisi wote. Mungu, tunaomba kwa sababu ya wale ambao wamepoteza wapendwa wao. Naomba kwamba Mungu afariji, tunaomba kwamba Mungu apatie nguvu. Tunaomba kwamba Mungu usimamishe kifo kwa sababu ni Mungu mwaminifu. Ya kwamba Mungu, hii mwaka haitakuwa mwaka ambayo tutashinda tukizikana kwa sababu ya zile fifa ambaye zinakuja kwa njia ambaye hatuelewi. Naomba kwamba Mungu wasaidie watu wako wale wanalia kwa wakati huu. Wafariji Mungu, wasaidie. Na tunaomba kwamba Mungu, kwa sababu ya wale watoto wameachwa, tunaomba kwamba Mungu provide school fees for them, oh God. Tunaomba kwamba Mungu, kwa sababu ya wale wa mama na wale wazee ambao wameachwa, kwamba Mungu wafariji na uwe pamoja na wao na watoto wao na zile familia zote ambazo zina experience pain ya kifo. Mungu wetu wa mbinguni, tunapoondoka hapa uwe pamoja na kila mmoja wetu, utulinde kwa wakati huu, and especially kwa sababu ya corona ambayo tena ina rise. Naomba kwamba Mungu utusaidie kwa sababu ni Mungu mwaminifu. Utubariki kwa wakati huu ambaye Mungu wetu wa mbinguni, the country inaelekea elections, ya kwamba Bwana uwe pamoja na institutions ya leadership na wale ambao wanasimamia. Naomba kwamba Mungu uwe pamoja na our leaders, ili kwa wakati huu ambayo wanazunguka hapa na pale kufanya kazi ile ambayo umewaitia, Mungu waweze kukuona katika maisha yao. We pray God ya kwamba uwe pamoja na kila mmoja wetu kwa sababu ni Mungu mwaminifu, katika jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Na leo hori rwa Ngai uri otengemenyeka uri utarie uri gara ngoro shanyo na gwiciria kwa nyune getha mutore mumenyete Ngai ona mumwendete ona kimoro wake Yesu Kristo mwathani witu ningekira thimu kia Ngai mwene hinya wothe ithe na morio na Roho Mutheru kiroigia na nywe na kirikara na nywe hinde ciothe tene na tene. Mwathani arikara na nywe, mwathie na weka, and God bless you so much. Tutapewa wimbo wa kumalizia service. Ikiwezekana PCC members pale mbele ya kanisa tutapigwa a very special photo na baba, ili ndipo sasa tuweze kuweka kwa ukumbusho ya kanisa. Asante.